Kalong ka Khubor ka basngaw tanan, bawi Samla uba na kasnong Shangpung kli rang na West Giant Hills District, ubalatip kerteng kum uda uhi Sutnga, ulayo kalat banlet Iakop Rwai haka final jong ka India Talent Fight SEASON-6 ka Bansalong Hajala Uttarakhand. Yakadi ka final jong ka India Talent Fight SEASON-6 an sapanlong haka arpau tarik nopra hajar arpusan. Habakran siya kilat patay Khubor ha Shillong Press Club uba kit thaba President ka All Meghalaya Dancers Association ula penpau kajing sngong kemen hadin ba Samla da uhi ula sya ajit ban Iakop Rwai sya ka India Talent Fight Season 6 leng ba ka online audition. Ulayat hu ba nadu ningkong ya kani kerensan Iakop la sedang deka offline kabla sedang nadu ubenai naitung bat menta Samla da uhi ula sya ajit chadu ka final bani ai reng persya ikiba bun kinong yakun kiba nakijalla bapher jong kari Jamir pemerintah sebenarnya kuliah yang fikir keras supaya terdekat sini ke negara yang juga all Meghalaya dan Association hidup berjalan Samla dohi nopo Shangpung juga pen seleksi di grand finale juga India Talent Fight kawai benengkong kolong kibai kibalik sa India Talent Fight hapan late nadu ka mega audition hapan late sa semi final jenai nasu kemen ba ngayo ban bat ile di koordinator jongka India Talent Fight bat la kam sukru ya ibe indai hadu asin laisin kemudian bandai asin laisin tak bisa kalalut jenai ka jingdan jonga pat koordinator ngala pan ya keren bat ki company na syati napo India Talent Fight bat na XM long ya kiba ni kena wan na kalong yu bedu umla ban effort ya ka jinglet jingwan ju ada undai daru mega audition undai sa semi final ke jingnot kalapun tendai ngayo ban ya keren bagi producer na tinapo Delhi tendai kaliang juki ngelapha daga jipot syaki ba ya raplem namar ba ini di wan na kalong yu beduk yang kadang la ya keren bagi na kaliang juga company kala accept ya ka ai jing keren jonga ban aila di ibe in bung direct sya ka final but ya ka iko audition lani ka semi final la ya be direct na ko kanika online be but manta ya yo ban manta pat yo be direct ko ka final hapo stage ka bahe hi hakaba kanika rensan ndon u anu malik kumu grand master ban judge terus ni but katarik kanong haka atau tarik mata Disember hi bat kinmi nadu ka kanai tarik bat ka program kanai ka atau tarik sumai kublai ru ya MLA jong ka Shangpung rumah bala simkhiahi bat ngalaya keren bat iru ba penkit ban keren lam napo ka department art and culture na bangilap ha ka jing tho ka department art and culture ban ngarap lam nam ta jong ni Samla bat ngilap ha jing tho ru siapa kamera jong CM ru ban ngarap kat bala na banta ka chief minister special fund nam ta jong ni Samla na kermen ru bag ini jing tho ki bangi pha siapa department art and culture bat siapa CM office bat Meghalaya tourism bakin ailang ka jing kersan nak menta jong ni Samla bat kai ka kameram ka jongi ka association hi ka bangi haban pet bet yaki kun Samla ki badan hapo ka state Meghalaya dangi i bakidan siya kasab ikuloi ban kersan langagamet bat konsiam ban kentiu ban jalam yaki bat new Samla la ju konteng ru hapo kanika karensan ka bangi nak penong mengi ka Meghalaya superstar state level dan lingba kanika Meghalaya superstar state level nakapor juan ban simbanta dan lingba kanika Meghalaya superstar belang pelong mengi kalong idea fu ban Rwai tementa masutu an lapha ek video chiti dia nak kalian company la accept but like sultanat ka voice juga nang ni te khasi tang ni Rwai kadai hapo Uttarakhand India Talent Fight kadai hapo channel 9XM nakaliang Samla da uhi ula penpau kajing sngong kemen hadin ba ula sya ajit ha kani kerensan bahe jong kari kani kadi kesin ka ban ningkong yanga banlet yakun Khuborjylla hendrenga kermen ban wanra na Meghalaya hi baro kawe laong Samla da uhi kerteng jonga do Sutnga na West na Shangpung clear na West Giant District ta
ngawi neu kena budan ketika sab ban Rwai ta ngala ju leteng ika laju shimenta teng kiwi kirinsan kuma lada bitu isar ta nga snyo komen but asnyo crow ma bangala sajet shikiniga grand finale jong ni Indian Talent Fight season 6 ta kumta hela kanga pekret dala kambing hi ka jingrwai ki ai nate ki don ki option ki ka way ka option ki ai ba ka jit jit mangi hi diga Bollywood songs ka way pat ki phat nate kumba ki pan ki jingrwai kumba simni siteng am tu simni lepo minit lepo sekon tai Kejing Rwai bang khamsnya tenat Rwai kum kemti gisur hindi batu jejong adjusting nadu ketuga Kadang ya bidang ya daftar pada dengan online baik kalau ada cuci ni dengan soalan setengah jingga keren ini dua lah direct itu apa ini hai nalih bisa arputrik hai jangan benar di bahasa Sabit keleng-keleng ang dia masuk dan baik di mana kan dia baru press mo aci keren itu buat ini buat kasih kan dengan ini nong di konsisten kita pun kan kok dia mungkin dan keleng-keleng sama long kang gesudan bak pat kawai kalau ayo apa ya keren bagi company kalau belum direct sa final kan ada benda lain juga audition dan lalu sa bansa sa banta ini kene kalau kerja keren juga pas dua direct sa final kan hai nyadan ketika jingkerman nang ba Christian ni ba isar kitba nang ba isar ngapoy sikiniga kathang bangamun ta isar ba ilam nanti community riuran sama desyat na Rwai ru dalam bahasa ri Christian le posh pori Christian ini ngasu ngampat julir sebar tang bang asu le ni state yang jumi ki kumba ki on Meghalaya dan South Shillong ni Meghalaya superstar yang jo perform itu arlesin try kumta kini dek sini nak kong तो करते हैं नहीं जिंग रवाई तो हम दर्द में पल दो पल की क्यों है जिंदगी इस प्यार को है सदियां काफी नहीं तो खुदा से मांग लूं मोहलत में कि नहीं रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है पल दो पल की क्यों है जिंदगी इस प्यार को है सदियां काफी नहीं तो खुदा से मांग लूं मोहलत में कि नहीं रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है
सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी कितना अनोखा बंधन है ये तेरी मेरी जान जो एक हुई लौटूंगा यहाँ तेरे पास में हाँ वादा है मेरा मर भी जाऊं कहीं हम दर्द है हम दर्द है Hello friends, this is parcels come from Delhi ITF की तरफ से. So ITF की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ. तो अभी हम ये खोलेंगे क्या इसमें क्या है इसमें अंदर. We will open it now. See friends, ITF की तरफ से. So we will open it inside. See, ITF की तरफ से. So ITF की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ. So we will see soon on the semi-finals on TV reality show.